Richmond Lamptey umwe mu bakinnyi bakomeye cyane hano mu Rwanda, akaba umwe mu bakinnyi bakina baca inyuma ya ba rutahizamu abazwi ku izina ry'abamediateri. Uyu yakiniraga ikipe y'ingabo z'igihugu, gusa amakuru atugeraho aravuga ko uyu mukinnyi yaba yamaze gusinyira ikipe ya Al Ittihad Misrata yo mu gihugu cya Libya. Biravuga ko uyu mukinnyi yaba yanamaze gufata rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Libya kurangiza ibijyanye n'amasezerano. Uyu mukinnyi yaguzwe amafaranga arenga ibihumbi 50 y'amadolari, ushyize mu manyarwanda ararenga miliyoni 70 ushyize mu manyarwanda. Richmond Lamptey umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, akaba umunyagana, rimwe na rimwe wagiye wifashishwa mu ikipe y'igihugu ya Ghana, imwe mu makipe afatwa nk'akomeye ku mugabane wa Afurika. Richmond Lamptey yifashishijwe n'ikipe ya Ghana mu gikombe cya Afurika cya 2013, 2014, yagiye yifashishwa no mu yindi mikino itandukanye ikipe y'igihugu ya Ghana yagiye ikina. Lamptey yinjiye mu ikipe y'ingabo z'igihugu mu mpeshyi z'umwaka ushize. Uyu mukinnyi ubwo yazaga mu ikipe z'ingabo z'igihugu yaje avuye mu ikipe ya Sante Kotoko yo mu gihugu cya Ghana. Yaje ari umwe mu bakinnyi bitezweho byinshi bitewe n'uko aho yakinaga mu ikipe ya Sante Kotoko yo mu gihugu cya Ghana yari amaze gutsinda ibitego byinshi ndetse anafatwa nk'umwe mu bakinnyi yitwaye neza. Uyu mukinnyi yaje mu ikipe z'ingabo z'igihugu yitezweho byinshi kubera ko amakipe menshi ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi yifuzaga uyu mukinnyi. Nyuma yo kugera mu ikipe z'ingabo z'igihugu, uyu mukinnyi ntabwo yigeze yitwara neza mu buryo benshi bari bamwitezeho. Benshi bari bifuzaga ko uyu mukinnyi yazaza agatsinda ibitego byinshi, agatanga imipira myinshi ku bataka, ariko siko byagenze. Zimwe mu mpamvu zateye ibi byose bivugwa ko ari umutoza watozaga uyu mukinnyi cyangwa se umutoza watozaga ikipe y'ingabo z'igihugu ariwe Darko Novic. Bivugwa ko uyu mutoza yashwanye n'uyu mukinnyi nyuma yo kumusaba ko yakinjira mu gisa nka kampani, cyangwa se iyi ni kampani byavugaga ko yarebereraga inyungu abakinnyi n'abatoza, ikagenda ibashakira ibiraka hirya no hino ndetse n'amakipe batoza. Nyuma y'uko Darko Novic asabye uyu mukinnyi kwinjira muri iyi kampani, uyu mukinnyi akanga ubusabe bwe. Uyu Darko Novic byatangiye kuba bifu hagati ye, agatangira kujya yanga kumukinisha ndetse n'utundi tuntu twinshi twatumye uyu mukinnyi atangira kutitwara neza, rimwe na rimwe ntatanga umusaruro w'abafana ba APR bari bamwitezeho. Ibi ni inkuru zagiye zivugwa cyane zigatuma benshi batangira kwibaza amafaranga yaguzwe icyo yapfuye. Gusa nubwo bimeze bityo, uyu ni umwe mu bamediateri bakomeye cyane haba hano muri Afurika ndetse no ku isi yose, kubera ko iyo uhamagaye mu ikipe y'igihugu ya Ghana yabivuze ko hari icyo ubushoboye uko byagenda kose. Kuri iki gicamunsi, ku gicamunsi cy'umunsi w'ejo rero, nibwo hazindutse havuga inkuru y'uko uyu mukinnyi yaba yamaze gusinya mu ikipe ya Al Ittihad Misrata yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Libya. Iyi ni imwe mu makipe akomeye cyane, bikavuga ko yaba yatanzwe ibihumbi 50 by'amadolari arenga miliyoni 70 ushyize mu manyarwanda. Ubwo uyu mukinnyi yari mu mikino ya Sekafa Kagame Cup iri kubera mu gihugu cya Tanzania, bivuga ko yahise afata indege ahita yerekeza hano mu Rwanda gutora utwangushyo twe kugira ngo ahite yerekera mu gihugu cya Libya atangire kujya kunoza nyine ibijyanye n'amasezerano ye. Richmond Lamptey yari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, nubwo atigeze akora ibitangaza gakora ibyo abafana ba APR bari bamwitezeho. Gusa ni umwe mu bamediateri beza, akaba umwe mu bakinnyi bakina hagati mu kibuga ikipe y'ingabo z'igihugu yari ifite. Gusa twamwifuriza kujya gukina heza, akazakora byinshi byiza, agatera imbere, akagera kure. Ciao ciao. Nimba wakunze iyi video, kanda subscribe, kanda like, ntibagirwe gufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Nitwa Elisa Nishimwe.